Ale muntin jouse loire paite ho exam adinga kigong jouse nadam ding kakinem Christmas chibaina bon tunin ration proportion abana na viawitin khabia chun video pen masa chun part 4 kan tin na percentage part 4 chu hilo di hin chu ratio and proportion na part 1 zo hindi hai na part 1 hindi hai chu comment na chun kana su di na chu na ve tha yin lang aile tuin question ne khat ani view kit hin exam point of view adinga na very important hi it's question ho hin exam adinga hungom ji jota bang question ha ve dinga jo ha hin yong la technique he le chun na abe ji chu technique ji solve dam minute khat sunga minute khat hello 30 seconds sunga iti solve dam ti chu iko diu hin na chu hin ale ban ve panim te ole ale chi chu question chu namu ta bin chi hi hin na question hin abuse em tele rupees 2366 is divided among men, women and children di na pasal numai tele chapang cho thum la hi ji sang ni le jo thum na som gup le gup hi ki divide hai na ji ratio ki divide ham ji jo sai pon jong le chwa hi pi sem tele each man gets 25% more ale 25% hi pi tai ti le fraction I convert le hin 1/4 hi na 25% chu ale 1/4 hin ale chi original pen he no ya pen he na 4 chu khan na mule khan chun 4 + 1 chi increase na pen chu 5 hi di na chu hungi di hin na amu za chu khat pen in mu za chu hop lila hop khat tina hen na 25% chu aile khat chun li amu la khat chun nga mu de tina hi jing he na aile chawa hin men gets 25 more than each woman ati cho more ti ja chu chawai 5 umding chawai 4 umding na and women each get 25% more than each child ti cho ale women to child ratio chu 5:4 hung ki de na chu here within ale chiba ko na chu I holo diu chu each thum male women and child chi thum ratio chu holo diu he na ale chiba hi amsa ka sai tai na inti holam chi to bom teng le hin ratio last na pen pa chi pen 4 le chi na extend ti na 4 le chiba jong 4 na ko di chiba 5 le chiba jong 5 na ko di na he na ale to chu is at imu ta ve 4 4 16 moving 4 5 20 ki multiply he na 20 heading 5 5 25 na chu hi tan to na divide them na di na 5 and 4 divide the lo na 16 chu 5 divide the lo ya chu ta na ko dan di ta chu zo wa chu ichi ratio hi ta na ale chwa hi chi 1 man 1 woman 1 child hi na chi ratio hi to hi amana sai hi 8 men hi 8 men 10 women and 10 child ati ja chu ichi ratio pen hi nangin men hi zat mon men hi 8 ya so into 8 na bol di na women a jong into 10 hi ding child a jong 10 child ni so 10 into 10 hi di ale combine chu 5 8 40 4 12 16 20 20 hin ale chong hi 200 hin ale chi hi 160 hi na ale to chu ama ho
Eipao mi zat dung zu ya chu Eipao total ratio chu imuta bin hi le ji na ngin divide be them no be di na chu na ngin divide be the in lai in 5 4 and divide 4 5 at 20 4 5 at 20 4 4 16 na to chu ji final ratio chu mu ta chu as per number of individuals na chu hin ji na yan khom le jan mu 5 plus 10 in 4 14 hi na le total ratio hi 4 chu ipito ki bang ya ti be ichwa na mu za hi imadang ki bang lo chi to hin ki bang dia 2 3 6 16 ale to chu unit khana ji za na mu ditam 2 3 6 6 14 an le divide na izana chi theam value hen 14 hi 7 and divide hin 7 to 14 7 3 21 21 21 and 26 heading 21 and then 21 plus 7 21 7856 na chu heading 2 I na che thei ki hin 2 1 is 2 2 2 6 are 12 2 9 18 na 169 here ale unit 1 unit I here 169 chi unitary method ki mang ja 1 unit ka ti hai na 169 na mo hai na ale jo question a hin jo ai ki chai lo hai na question ai pi do tele find the amount received by each woman na ti hai na each women chun izat amu tina hai na ale jo hi nangin unit khana 169 na mo le into 5 hi na chwai aje chu 5 ratio hai na ale chi hi numei soma hi na numei som 5 into 5 na bolte ne aje chu 10 women hai na as per question numei soma hin ale chu numei khana chu 10 an divide le hijeng hi na chu 5 2 an si le 2 a hi 2 an divide tiam 2 a divide the lo 2 zan dem 2 8 16 2 4 84.5 idi answer chu here so I had the khachu one woman question adang ho chu a man and a women kiti na to hi 8 men 10 women and 10 children ti a chu a ratio hi chiwa hi ki chai lo he na chiwa hi ki chai lo he chiwa hi 25 20 16 hindi adi da so a man and a women and children hi le na question chu as per question chu 8 men 10 women and 10 children hi da chu 8 10 and 10 ani multiply chi chu an note vil lang ani kin note do vil lang chi chu hintin ala chi chu question ban le le na question ban ve tin question next here question next ve le han ale chu hi question abana hin na man chong hi division ai asam khat ki pia chi chu mi za la ki ho min mi khat in za na mu ti question ai le chu question an ve tin na 770 hi mi thum A B and C ki ti na ale chu hi epitium A receives 2 by 9 of B na ale chu hi B chunga nan koile A by B na is 2 by 9 tai na ale ratio na mu tai sorry chi ka het khel jo B plus C jo hai na A hin 2 by 9 of what B plus C receive ati hai na ile A ratio to 2 by 9 into B plus C di na
le A by B plus C is equal to 2 by 9 na ti the na ale cho ju ipin mu tai A by B plus C, that means to A plus B plus C na ball le is at mu dem na 9 plus 2 is yung da ha ale chi concept hin khat lut ki tin na chuan componendo dividendo concept min na chu nia componendo dividendo ratio hin chu ko chi poimo hai na cho A by B plus C equal to 2 by 9 mu cho to hi nangin A by B equal to C by D cho as per chi concept dung ju ya hi componendo dividendo rule hi A plus B by B equal to C plus D by D chiong hi thei na chiong hi thei A plus B by B na equal to C plus D by D or if deny if A by B is equal to C by D a thing le as per componendo dividendo rule hi if A by B is equal to C by D a thing le A plus B by C A minus B na is equal to C plus D by C minus D in it's in a variation of min na jo A plus B by B na ti C plus D by D on di ratio ki bang ki equals okay na valid so okay amen chu chi chu hintin le chi concept bi man di he na chala ya hi component dividendo hi mong hi tin chu hi to hi ve diu chu anu se hi e leo chun na A by A plus B plus C A hi chang atai na koi ta na imana lo hi ale 2 plus 9 di na chu hi le to chu A plus B plus C is to A na mu ta cho izan te chu 2 by 9 plus 11 ta cho ale chwa cho hi het be ni ma kan ne khat kan sei hin tin na componendo concept chu ale A plus B plus C izan ni tai 11 na mu ta cho 11 na mu le GP to ki bang e ti we 770 to na ale to chu unit khat chu izan mu ta 70 ta na 11 and divide le 70 de na ale so to A series izan idan 2 it is na ale 2 into 2 no bolle chi into 2 no bolle 140 no bo ya ale option A so di na chu is choosing answer to 140 140 Leban question and veki within next question tahi rupee rupees currency based question is na ale chwa hi PTM tel value hen in a wallet the ratio of 25 pies 50 pies and rupees 1 coins are in a ratio of 12 is to 4 is to 3 which amounts to rupees 600 na find the number of coins of 25 pies na ale ichwa hi siki to makhai to cheng khat me na cheng khat ratio hi 12
4 3 ichi ratio ti chu a number ya na quantity pe na se na yo quantity ale a total hi a value total value hi za nam zago be na zago ale to hi ichi ratio quantity ratio dung zu ya hi total ipi ha ma value ratio na hol bo ma ya na ichi no bon la dinga chu pies rupees and convert ngai de na 25 pies chu ipi ham 1/4 rupee ai na ai le 1/4 na multiply di jing on chi chama banga chu 50 pies si 1/2 ai na ha ale 1/2 na multiply di 1 chu 1 na multiply hi na chiwa kona a value na mu di ho value ichu 4 and divide le hen 4 na cancel le 3 che di na 2 in cancel le 2 um di right 3 um di ale as per question ichi hi quantity a value na multiply le anu na mu cha ratio chu na ichi hi that 8 total 8 na chi ten chi gom le plus le 8 na mu in 8 chu ipi to ki bang e ti 600 ki bang e ti so total chu na a value chu ai le 1 unit chu is at tai by 8 chu 8 and divide le 8 ni dam che 584 2 available 2 300 44728 sorry point 600 here divide the lo 8 5840 6840 76 7856 oh 5840 75 ide na sorry ale unit khana to 75 na mu in 75 unit khada hi le a question and also find the number of coins of 25 pies ati na le 25 pies si a quantity do yo a quantity do ja chu unit khada chu chuwa hi 75 na mu le 75 into quantity cho is at tai ti we into 3 de na 75 into 3 unit chi total ta chu total value of 25 pies coins na ichi chu in terms of rupees ya na chi into 4 na bol ki le number of quantity no mu de number of quantity chu 225 900 coins de ichu ne thadou ne thadou ne kon ga kin na 75 unit khana 75 no mu da chu value chu na value unit khana chu ale chwa hi 25 pies si 3 na ale in the tune no bol le 25 pies total value na in terms of unit chu no mu da chu ale ajo actually divide 1/4 na ichi in terms of rupees ya in terms of pies so 4 and multiply bi kidi chu hi jeng chi total chu 12 into 75 di na 2014 14 plus 5 so 19 20 18 2 carry 7 8 9 900 in the total answer chu 900 di ya chu hintin
Ole one question về cái routine question one về cái routine see age related question है ना the age of Ram is 4 times of his daughter है ना Ram chu is a daughter chu khanmin 4 times of his daughter na suppose x ile daughter hi x ile ama hi 4x nai oh the age of Ram was 9 times of a daughter 5 years ago ji present na present to hi my 5 years ago 5 years ago ratio hi 9x 9 4x is to x2 nangin ratio to in terms of ratio ana nei khandi le 4 is to 1 ati the na to ai 9 is to 1 ho 9 times of her daughter na ratio to 9 is to 1 hi 9 times in so let's find the present ages ati na ale to ai vele na a daughter ratio 1 1 na Ebang apa hi 4 and 9 5 difference na ale chua hi ama te ni ichi ratio 4 is to 1 to 9 is to 1 difference a difference na ki ba sa di chua ko na su nangin na khot thei ding hin na ale chi ki ba sa na ding a hi pin bol di tam tile 4 minus 1 chi difference no hold this a difference hi 4 minus 1 to 3 din 9 minus 1 to 8 hi na ale na cross multiply di ho ale new ratio to 8 in multiply le 4 8 32 hi din chi 8 hi din 3 and multiply 327 hi din and 3 hi din na ale twin veta 27 32 minus 27 is an 5 hai na chi 5 difference hi Jong hi 5 ale hum ki to ta na to hai ale question say chu 5 years ago ati so na ale chwa chidung ju hai chi as per chi ratio na mu dung ju hi 5 unit chu 5 years ki bang ta so na ye chu difference on chu 5 unit so na ale 5 unit chu 5 years ta na ale 1 unit chu 1 year ti ta so ale atwa hi ama hin a question hin present ages ado cho ale present ages to as per j ratio tha pen pa hi 32 hin khana hi 32 and 8 hi ngo apa jo 32 years ding acho achang ju 8 years di tin ai present acho chu hi jeng question chu ai solve na technique hi het pole ba ya be hi say no tin ne thêm ding go ing sa chiu chikal wala sei thêm diom to pon na bai the jana ki sei ho ne thêm lo le wang so no mit mo me de na practice an wa me chi practice ya jana ki them he na so practice lo le koi man yung thep sa di chi yong hi po so en ni within abana ni ve ki rutin na aban question hi ti question hi ki dong no me exam ho be la tin le ne khat a het ha de je me conventional method ai khol la sawa sawa yo ye chu pi ha chi ne khat a difficult de question hi ale chana ve hitin na question ban sal ki tin 1 year ago the ratio of income of A and B chi 1 year ago na a ratio chu pi ham tele A to B ratio hi
to be ratio 3:5 hi cho ale to hi amana say hi the ratio of the last year income to current year income is 2:3 and 4:5 ऐति cho individually tina hai na if the total current year income is 4,300 find the present income individually total hi za hin sang li za thum hin ama ho hin e to hi iza san ham income hi hold do ni ti ho ale ratio hi am se pe na hi kum khat ma sanga chu 3:5 cho ji kum sang ni le som ni taw te 2020 ji 20:20 ti taw te example na ji hi na ji ratio hai a to b a ding na ji a part in ji se hi इसी से ही ये पार्ट है ये पार्ट जिसे से ही ये पार्ट है से खलंग से बी पार्ट है आई ले तो आजू लास्ट ईयर रेशियो तो प्रेजेंट ईयर रेशियो इमू जो 2:3 खाना 4:5 बी है ना बी है 4:5 ए है 2:3 है अले इसे कन्वेंशनल मेथड ना चले है ना साउदी है ना तो है प्रेजेंट इनकम hold the entity so I le value hen iti a kho dan khat men na chu kan se di hen anang ngai wen na 3:5 in a total hi zan ham net le 3 plus 5 so 8 hai na 8 hai it's true na in the ball chu na multiply de ho ai lo jong tin abai thei chan asa chom thein na pe nai khot good de na chu here tin a shortest approach chom thein a pian chu ve ten na twin ve le hen ji ratio hi 2/3 4/5 ten hi ve le na al chung ten hi ve le na 1 year ago ratio to 3:5 so na question answer ale to hi ratio tha khan chi dung ju ai 2:4 mu cho na ale chiten ni ki ba sa ngai cho LCM ho lan diu na chi dinga chu LCM ho ngai diu in tin le 2 to 4 LCM chu 4 hi mai on 4 chun 3 to 5 ही multiply दे ना 3 to 5 ही multiply दे अले new ratio is 12:20 अले 12:20 यम ता इची ही इते सही दा हम 2:3 to 4:5 ratio to hin ikhat izana ki hem ti chu equal lo ke diu na value ven chi 2 izana multiply 2 into 6 hai na chama wanga chu 4 a hi 4 in 5 ana multiply into 5
ele chiding zu ya hin value hin 2 hin 6 na multiply le ichi ratio hin mu ya 12 is to 20 chima banga chu chiba zonga hi anu nong te ni denominator te ni yong hi 3 na multiply na di same ratio chu same number as na multiply di 3 6 18 hi din 5 5 25 din na ali present to ai na mu hi present year ratio na mu ta 18 is to 25 chu present ratio na mu hin hichi hong dan ne ya complicated da win na hil je dan ong ka yellow thei hin izong le na hethem gi wo it na aje chu question hi ne khat taf de win ya shortest approach question ki etem na ki be ale 18 is 25 ratio na mo issue hichi hi present year ratio hai le chi 18 to 25 chu bi ki bang total le san mu dem 43 na mu de na le issue total chu 4300 ki bang chu na current year income chu 4300 le unit khana chu zakhat na mu ta na ali present income individually chu 1800 to 2500 mai di yo chu idi ji ne khat a complicated devin na complicated dealing a hian ha de first time hodinga is a question jong ya taf devin na short term question exam a him dong ji a bolan approach e by heart bole ho pon is a question a hi an hai kha do lo di ha number him khial di na te one question ho hi a number him khial ding present income an do lo me the last year income za nam anti me the na jong su level lo ale ne khat chi ahil chet na ti di mai tin ne khat an bok le tin last year income na 1 year ago 3 is to 5 ratio hai na is to be is to 3 is to 5 in ale chu zo hin hi last 1 year to present last year the present income should 2 is to 3 in last year the present income should 4 is to 5 in ale to hi ratio hi thumum min na thumum min hi jo to bang hi no equate ele pa na hol an dinga hi am pia concept chu question khat min beng ka ting chu dung ju chen ve le na okay ta is to 15 17 18 35
Let's why he got a yon ball tape too. 3:5. 3, 5, 2. It's LCM na, it's 3, 5, 2 says a bone arm na, so 5, 3, 2 multiple na. 3, 5, 2 LCM la 11 is animal them. 5, 10, 30 no more. Ale, 3:5. Suppose income here, suppose as per ratio. LCM 30 mga hen solve niya ka explanation bon ka ting na. Okay, right here. Chỉ anh dan rong dang get up na. Iti main tin je concept so ibiam tele. 1 year ratio concept khadmin na. 1 year ratio 3:5 in. Last year to present year ratio chi abi na. Chiwa hi chi ratio hi 2:4 so. Ai banga chiwa sei 3:5 so. Ale chi ten ratio na equal dinga chu ibina boldam tele. Ichi hi ILCM na hol de na 2:4 to 4 hi mai na 4 chun 3 to 5 ikhat 3 to 5 1 year ratio pens or multiply din na ale 12:20 imu ya 12:20 ale chi hi 12:20 ayun na ratio jo 1 year ratio last year ratio pen chu ayun na ichi 2 ai jan chi 6 in chi into 5 in na ale chima banga chu present year ratio chu same on multiply ditin a he chi chu 3618 hiding into 5 hiding chong 25 ale 1825 chu ichi 1 year ratio last year ratio according achu 18:25 chu ama present year ratio chu hi chu kan say no muntin ratio chu hintin ratio in proportion a chan chu hintin na video ni ko upload kan upload din na adang chu hilbe di base upon ratio and proportion hi mixture ban ve ki tin mixture and allegation mixture chomcha very important ki ni aji chu chiwa hi pi tam tele ratio and proportion a I hold to thai location ho hai sa ho hi mixture and allegation a hi allegation in bai tai ho cha thai aji example a say conting example in ga available ho ta even
okay chu an pa dei pon ale aje chu question khat ni ve vin tin na chiwa kona I he deu ya limitation of ratio and proportion I think the allegation of use case na those contain zinc and copper. Together to get copper to 1. Let's in value hen question masa ho chun e mixer omen na mixer 3:2 hin milk and water suppose milk and water 2:5 in ale chiteni 1:2 ratio in mix in final ratio ipiham milk is to water adong yin na ichu in khota bin chito bong question ho na ale to hi chi reverse il ta on to hi chi pe ni ki pe ding ipi ratio ki mix sam na ki mix le ki 3:1 ratio ale 2:5 ratio na muden hong ki ti on chi question hi ale ito bong question hi ratio ai khot le aboi jab jin na aher ha jab e banga allegation ya mat le allegation bai ta ni khot sa the na cho ni heo hitin chi ratio ai khot le chun e kho pon kho jida na khon mi ki din na chwa chu he de chu e zing two alloys contain alloy khat na hin na chwa first alloy zinc is to copper 2:1 hai na second also 4:1 na 4:1 hai ale zinc ratio hi zat ta de total hi 3 di chwa hai na 2/3 oh the zinc to 4/5 di na sorry 4/5 di na to hai zinc boy ba ni oh zinc bo ale a final mixture 3:1 di zo na final la zo ale zinc chu za den 3/4 di na ale ji allegation a chu I vet le itai solve allegation a chu 4/5 minus 3/4 ki bola bana 3/4 minus 2/3 ki bola na le chu hi izat move on 4/5 minus 3/4 to 20 din 16 minus 15 na 1/20 din let's see 1/20 moving khat pen hi 12 din 9 minus 8 1/12 1/12 moving na chu te na cross multiply the na 12 achunga hung ding 20 anuya che the ai le 20 12 chunga hung le chunga hung the na 20 khunga che the aji chu 1/20 is to 1/12 chu chunga cross ki che the na chu he na chi 4 divide the na 4 3 12 4 5 20 the answer is 3:5 using on 3:5 using chi allegation ki manga ki solve do the na yo tam question hi
allegation sao lo le echi question hi issue hi very difficult question is it tao ya chu abani allegation ve diu hin allegation hi neu khat very important hai allegation manga hi almost me sa question zo se tam zo se hi concept hi het pole na be yo chu allegation chu ngau tin na tu ni ding muntin exam ade ki go jouse Christmas chibai to happy new year lang chu kan wish hai Kakipah